Ngiyabingelela abantwana basehlimba kaNazaretha. Ngicela manje sifuna isitabelelo sa-139 ukuthi sisinelwa kanjani. Isitabelelo khona okade sicelile. Lesitabelelo sisinelwa nje mina ngikhumbula esivinini, sisinelwa njengosakubona phama sakubona Judeya, basinda ngokuphephisa ya nezinye. Singiyaqala-ke. Fikile olandelwa zizwe, olandelwa zizwe, ufikile simzwile, eya ufikile olandelwa izizwe, olandelwa zizwe, ofikile simzwile. Igaba lesibili. Bazani owe madoda zaniwe madoda bazani zizwenonke ozizwe lonke bazani we madoda, babazani we madoda, babazani zizwenonke. Bazani we madoda zaniwe madoda bazani zizwenonke zizwe lonke bazani we madoda, babazani we madoda, bazani
abazani zwenonke xa bayithathu ufikile ufikile abakhuluma ngaye khuluma ngaye aba profiti ufikile ufikile abakhuluma ngaye abakhuluma ngaye prophets ufikile ufikile abakhuluma ngaye abakhuluma ngaye prophets Lumangaye, aba, prophets. Igaba esi-4. Bazani madoda zani madoda babazani bazani ezizweno ezizwe baba wazani baza we matu sani we matu baba baba sani bazani yeah oh si sizwe
Sis, sis, baba, sivale la.